ivutse. Nimuhoze igihugu canje, yagire Yerusalemu iriyishika ku mutima. Semerere muyibwire ko umuruho wayo warangiye, kwicaca cishuwe, ko yahanywe n'ukuboko k'Umukama inshuro kabiri kubera ibicumuro byayo byose. Hariho ijwi ry'uriko arasemerera ari mu bugaragwa ati, nimutegure inzira y'Umukama, mugorore inzira y'Imana mu bugaragwa. Akabande kose nigafurigwe, umusozi wose n'umutumba wose biringanizwe, ahagora amazi hagororoke, ibimanga bicike ibiyaya. Ubu ni nazwa bw'Umukama buzokwibonekeza, kandi abantu bose bazobubona, ni Umukama abivutse. Turagukengurukiye cyane Mukama kuri uyu munsi mushasha udasanzwe uduhaye twebwe abana bawe. Utugejeje ku munsi w'240 turi bazima. Ntabwo ari umutahe wacu papa, ntabwo ari uko turi ntungane, ntabwo ari uko turi abakomeye, ntabwo ari uko dutungaje dukiranutse mu mitima yacu, ahubwo ni kubw'ububasha, ni kubw'impuhwe, ni kubw'ubushobozi bwawe. Dawa twese ubyagiye mu ijuru, izina ryawe ryerana niryubaho mu buzima bwacu nyaguhora koko. Ubwami bwawe nibuze we mu mitima yacu. Turagushimiye mwami w'abantu kuri uyu munsi wa kane igenekerezo rya 28 ukwezi k'umunani 2025. Uduhaye nk'umurage w'ubutabazi, uduhereye mu ijwi ry'indemesho, uduhere mu isezerano ritwereka ko hari intumwa yawe ku buryo bw'umwihariko yaje guhanurira ubuzima bwacu, atari ikindi ushaka kuri twebwe, ariko ari uko ushaka ko duhinduka. Mukama turiteguriye kwakira impinduka zose ushaka ko zitubaho. Turagutakambiye kuko tuzi ko uyu munsi udasa n'indi minsi tuhabona. Niyo mpamvu duhisemo kubaza kwitandukanya n'ibyaha byose tubakoreye mu yindi minsi yose tubaze kuri iyi si, mbere ko tuganira nawe. Ibintu bishashije utuzaniye bitandukanye n'ibyo twari tumaze iminsi tuza turabona. Icyo nicyo gituma ubutunzi buzananye n'uyu munsi wa kane tudashobora kubukumira, ahubwo twitwikirije amaraso meza ya Yesu Kristo, twitwikirije ububasha bwo mu ijuru, twiyoboresheje inganje y'umutima w'Imana akorera muri twebwe. Mukama tubohore kandi turenganure, Mukama dutabara dutwenze kandi duteturure, Mukama dutera iteka kandi turinde kumara. Nuganze kandi usabwe mu buzima bwose tubayemo, kuko ni wewe ufise buri kintu kimwe cyose dukeneye ngo tunezerwe. Musabyi wawe Isaya arahanuye mu kigabane cya 40
aravuga ngo nimuhoze igihugu canje muyagire Yerusalemu yirishika ku mutima. Mukama harabayagiwe n'amashetani abagonyomeka, harabayagiwe n'amashetani abanyomeka, arabanyomeka. Ibituranije ni wowe wenyene ushaka kubyakira ukabihindura ibyoroshya ubuzima bwacu. Yakira Yerusalemu yirishika ku mutima. Semerera muyibwire ko umuruho wayo warangiye, kwicaca cishu ko yahanywe n'ukuboko k'umugabo inshuro kabiri kubera ibicumuro byawe byose. Mukama ntuturindirize kuduhana kabiri, ntuturindirize ko dutetera, tubwire turihanura, tubwira turumvira. Mukama uratubwiye ngo akabande kose nigafurigwa. Aho twarondereye ubuzima atabuhari, aho twarondereye ibyishimo atabihari, tubabarira uhibagire uduhe ubuzima bushashe twabukoze. Duhezagira amaso mu yandi mbona nkubone nyagora ku ngoma. Iri zamu ryo hagati ya saa sita na saa cyenda ku buryo bw'umwihariko n'izamu twahisemo kugira ngo tuhumugishe. Uduhe turi abana bawe, turaje ngo uduhe isezerano rishaje, isezerano ry'uruhoza, isezerano ry'ubutabazi, isezerano ry'uburengezi warigeze kuvugira muri Isaya 40. Uravuga ku murongo wa 16 we narakwanditse mu biganza byanje ubutazimangana, ngo kandi impome zawe nama ndiko ndazirarira, ngo abahungu bawe baje barihuta bagusambuye n'abakugize umusaka bazopfa bawe bagenda. Hari mwisezerano ry'ukugwanirwa, hakaba mwisezerano ry'ugukingirwa. Mukama ngo abagutaye n'abagusuzugura, abakwaraje nakuvuza uko utari, abakwanse n'abakwangirije, ngo bazopfa iwawe bagende. Waraduhaye uburenganzira, uratubwira ngo dutere impundu, uratubwira ngo tunezerwe, uratubwira ngo twishongore, uratubwira ngo
tuyatereza amaso hirya no hino, ntituyatereza nk'uko umunyisirayeli yatereza akabona ibigaragaza imbere inyuma iburyo n'ibubavu. Tuyatereza nk'abadasanzwe. Imisaka yawe, ibibanza byawe byayogeye, igihe cyawe cyatikijwe, kuvuka izokwakira abahaba, abahora bakutandagura n'abazopfa iwawe bagenda. Dutandukanye n'ibyaha kuko ibyari byago. Turakwisabiye uyu munsi uduha umugisha, turakwisabiye uyu munsi uduha amahoro, turakwisabiye uyu munsi udukiza indwara zitandukanye, tukuramvuriye kwa amaboko ubwoko bwawe. Ndagushikaniye amazina ari muri uyu mupfukano wa resitora akomera Kristo ni mutima, aho bari ku mpande zine z'isi, mfukamye mu kibanza cy'umurwayi ngo umukize, uwo twahuriye kuri iri zamu n'uzoriza ko hanyuma canke n'utigana rizako, ariko ikaba izina ryiwe ryanditse muri umupfukano wa resitora akomera Kristo ni mutima. Uyu ni umunsi udasanzwe, ndamusabiye umugisha, ndamusabiye amahoro, ndamusabiye ubudahangarwa, ndamusabiye ibyishimo, ndamusengeye ngo agire ibyizigiro. Sekora aho tuvuye ku mpanganya gora ku ngoma, akanyamuneza ubwoko bwawe ubwereke ko mu gihe bwakuryaryanye, mu gihe bitwara nabi, mu gihe batagukunda, mu gihe batumva ijambo ryawe, mu gihe batatanga kimwe, mu gihe batatanga ishikana, mu gihe batagira ubwigoro, mu gihe taraba bagwaye, mu gihe batasenga mu kuri no mu mutima, ari icyo bari barahombye. Ushingiye ku mwanzuro wo kumva ijambo ryawe, ushingiye ku mwanzuro wo kugusengera mu izamu runaka, ndakwisabiye umugisha ku bwoko bwawe nyagora ku ngoma, ndakwisabiye umugisha mu bana bawe umwami w'abami. Iri zamu nunyumve, ndatakambye imyuka y'abarozi, ndatakambye ibiganza by'abagome, ndatakambye uruhanga rw'abangushi, ndatakambye imikorere y'abanyabwibone, bw'izina rya Yesu Kristo tubikubwe ku bwoko bwawe. Dutandukanye n'icyangiro cyaratuzengereje, dutandukanye n'ubugome bw'isi bwarakutuzempereje. Duha umugisha n'umugwiza, duha amagara meza, turabikwisabiye. Hari indwara z'ibyaduka, hari indwara z'ubumuga, hari guhetama imigongo hataragera, umwami Imana nyagora ku ngoma, rutare rw'ubuzima bwacu, gahimbare k'ubuzima bwacu, kugira ngo twererwe mu buzima bwacu, kugira ngo tumererwe neza mu buzima bwacu. Tugirire neza mwami w'abami, tugirire neza kibazo mbagizi. Kuko uri Imana yumva kandi yishyura. Turabire mu maraso y'umwana wa Yesu Kristo yaviriye Golgotha ducungura, utugirire ikigongo ku bicumuro byacu, duhe imigisha yose watugeneye ubwoko bwawe. Dushire kw'ikimenyetso cy'ubudahangarwa, dushire kw'ikimenyetso cy'uburinzi bw'ijuru, dushire kw'ikimenyetso cy'ubutsinzi, dushire kw'ikimenyetso cy'ubutware, kuko turabana b'umutima
umutegetsi dutwarira muri wowe Kristo. Mutima wawe mweranda azatubeko, mutima wawe mweranda azaduhingabirana, mutima wawe mweranda azatwigishe kugira ngo natwe tubere abatumwa Kristo. Mu izina rya Yesu Kristo duhabwe umugisha, umugwiza, umunezero, amahoro, ibyishimo n'ibyiringiro. Amen. Amen. Ndagukunda cyane mukama, ore mana yanjye, reka ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose, ukunde ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose, ndagukunda cyane mukama, ore mana yanjye, reka ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose. Tugire Kristo, Imana yonyine n'amahoro twishimire twese, itunezereze twese, iturinde kubabara kandi twagorera imbibi. Ndabahaye ikaze, ndabipfurije umugisha w'Imana muri uyu munsi mushasha ugira kane muri indwi isozera ku kwezi k'umunani n'ikenekerezo rya 28. Isezerano duhawe ni isezerano ry'ugurana ubutabazi bw'Imana ubundi burengezi bw'Imana. Mari yavuga ati yagira Yerusalemu irishika ku mutima, uribwira ko icyaha cyayo cyagize ne cyababariwe. Buno ubwo n'ubutabazi buri hejuru y'ubundi, ntabyo kurenza ko nabyo gucisha. None rero ubuhabwe, niba gusanga uri umugabo ukeneye kwisobanukirwa, bizamura icyubahiro cyawe kuko ngucaye mu kipfogero. Niba isanga uri umugore ukeneye kugirana kwisobanukirwa k'umugore w'umutima, mutima w'urugo, bwa butunzi Imana yaha umugabo kugira ngo agire ibyishimo. Reka nimubwibagire, Adamu ngo Imana imaze kumucisha neza, ishaka umudiha neza, Adamu ngo arahindukira Eva avuga ati Eva wagapfise ibyo Imana ibwiye kuko uzobanye nawe wabatira. Burya abagore mufise iteka, mufite ibanga. Burya gutakaza umugore, gutakaza igitsina gore, n'abana burya gutakaza umwana w'umukobwa no kuvunika umugongo no gucika umugongo. Nzosoma ingene mwene Sirake yabivutse. Rero buriya no gutakaza umugore no kumena ibanga. Wari mukwiye kugwana rugabo ni mu batakaza. Iri zamu ni rya gusanga uri umukobwa yisobanukirwe, uhabwa igikundiro, ubutware n'ubudahangarwa. Iri zamu ni rigusanga uri umusore ushaka ko bintwaye pe rikugura inzira z'ibyishimo. Dasoze ruhande y'iri zamu ndashaka mbaganirize kuri indoti kugira ngo zandatu zanyu ndazigabanure ubone kwakira isezerano ze mu buryo bwose bw'ubuzima. Mukristo yavuze ngo mwaramutse neza mwana w'Imana nzima. Indoro narose mbona ndi mu nzira ndiko nja mu isoko, mfise amafaranga mu minwe. Mu kuboko k'ububamfu nari mfise inoti 3 za 5. Kazimire ubumuntu ubuzima kandi biracyari kuri wewe kubera imbabazi z'Imana. Mu kuryo naho nari mfise izindi noti 2 z'igihumbi. Ubuhamya kw'Imana iri kumwe nawe kubw'imbabazi zayo. N'izindi noti nono namenye igitigiri. Umugisha n'umugwiza. Ndiko ndagenda rero ncamura n'imbwa 2 zica zirahagarara ziza kumfata ngo zinyake y'amahera. Imwe ikimfata ukuboko kuryo ngo botore y'amahera, ariko nca ndayikubita ikirandekura zica ziragenda. Nabona ari imbwa zidasanzwe kuko zari zizi ubwenge birenze, kuko zavugana hagati yazo, naciye mbandanya nja ku isoko, ariko nekanguye narashikaye. Ibindi narose sindabyibuka neza. Nibuka uduce duce mu ndotere muzamukoze cyane mugire umugisha twese.
ubundi amafaranga murazi ko ari ubutunzi kandi ubutunzi bufite icyo busigura munsi y'umwuka. Rero uyu mukristo yiroteye yifitiye amafaranga mu kuboko kubavu, mu kuryoha hariyo ubuhamya, ubutware, ubushobozi, ubuyobozi bw'Imana muri twebwe. Mu bafu hariyo ubumuntu buzima. 15. Rero umutima w'indoto yiwe uri kuri itsimbwa. Bibiliya iravuga ngo imbere mu nyise ntihakarangibwa n'umuroti. Uwo rero ngo zari imbwa zicibwe ngo buryo zavugana kuri n'ibyo kwaka. Buriya ni nk'uko uwo bari ikintu kigomba kunyaga ubutunzi bwawe. Iyi ni nyatsi y'ubutunzi. Mugabe gacisha mu bwenge bw'ukwesikuroka. Hari nyatsi zizara mu manuka, mu rupfu, mu bugwayi, mu guhamba, ibintu nk'ibyo. Mugabo gyogyo bizananye mu guhendwa. Byumvikana ko ari ikintu cy'uruhendo, kuko imbwa ni inyamaswa. Ari ikintu cy'uruhendo ku buzima bwawe, ku buryo bw'uko uzotakaza intego. Wikanguye n'ibyo wabona uri kuragenda ku isoko mbwa niwe bwagize uzocegwa mu ntego, pana gutakaza uzocegwa. Ariko kandi kubona imbwa zivugana no kuvuga ko abantu muri ko muragenda n'aba exclusion. Niba abana shaka kuzobwa ati ndagoye bafunze ku bitaro mugaguza byo mpango cyo mu buraya atarashikira n'umuryango we. Utiro bisabike. Bisaba yuko wiyetsa. Ubwo mubwira Imana uti ntabwo mu butunzi bwacu. Ntabwo utohetsa wongere kurota imbuga nk'uko. Ugerageze mu buryo bwose urabaho muri ko muragenda, urabaho muri ko murakorana kuko uri kumwe n'ijyange. Ntambwa yoshobora kugira ururimi ngo ivuge, no kuvuga nabangushe nabambuzi nabanyazi b'amahoro. Ni inyatsi ku buzima bwawe. Nukuri Imana yonyine n'amahoro iguha ubwenge bwo gusuzuma aho mugenda naho mukorana. Iguha umugisha n'umugwizi kwinde kubabara. Twese twagura imbeho mu izina rya Yesu Kristo, umwami ukiza n'umucunguzi w'ubuzima bwacu.